komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini Aska mau menghafal perkalian. Menghafal perkalian itu penting loh untuk memudahkan kita belajar pembagian. Jadi simak terus videonya ya. Dadah. Teman-teman tahu gak, bilangan berapapun jika dikalikan satu, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5, 1 kali 6 6, 1 kali 7 7, 1 kali 8 8, 1 kali 9 9, 1 kali 10 10. Sekarang kita perkalian 2 ya. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20. Sekarang kita perkalian ketiga. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 3 kali 8 3 kali 8 24, 3 kali 9 27, 3 kali 10 30. Perkalian 4 ya teman-teman. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32, 4 kali 9 36, 4 kali 10 40. Sekarang perkalian 5 ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45, 5 kali 10 50. Sekarang kita perkalian 6 ya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36, 6 kali 7 42, 6 kali 8 48, 6 kali 9 54, 6 kali 10 60. Lanjut perkalian 7. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, 7 kali 6 42, 7 kali 7 49, 7 kali 8 56, 7 kali 9 63, 7 kali 10 70. Lanjut perkalian 8. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 6 48, 8 kali 7 56, 8 kali 8 64, 8 kali 9 72, 8 kali 10 80. Sekarang perkalian 9. 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 9 kali 3 27, 9 kali 4 36, 9 kali 5 45, 9 kali 6 54, 9 kali 7 63, 9 kali 8 72, 9 kali 9 81, 9 kali 10 90. Sekarang kita perkalian terakhir ya. Simak baik-baik loh. Ini yang paling gampang. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, 10 kali 3 30, 10 kali 4 40, 10 kali 5 50, 10 kali 6 60, 10 kali 7 70, 10 kali 8
semua teman-teman yang sudah menonton video ini dan dihafal